Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. U MLA jong keseng Kongres uba piti saukme haka arterik unok pra arajar arpo ula takrenting ya u chairman cum managing director jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited u Arun Kumar Kembhavi halor ke jingbem pat siu ya katulop jong kinong trei habaya keren bat kilat pathai khubor uba saukme ula ong ba une u CMD uba menta jong ke MEECL don jingkit khle simkhia nagabenta ka jingyat bet yait renti jong kani ka tanat sam boarding haka jella baro kawai kani ka jingkantho jong uba saukme kalong hadin baki nong trei jong ke MEECL dangshen kila penlong da ka jingsange traikam ban penpau ya ka jing persya ka bajur ya ki bor penyat jong ke MEECL halor ka jing bemla bansiu ya ka tulap jong ki haka por ka babiang kat kamu jingan mau ka jonga ka negeri kasien ka beningkong la nong duduk bengiyo ile jong ka jela baki ki staff mensuang idon ka MSEB mata ka M kula kala corporation mata ka MEECL jingan mau ka jonga ka negeri kasien beningkong mana ka lang jong ki staff jong ka MSECL ken mi surok ya ka bangkin dawa ya ka tulok namar ko molong mata ka long mala kalayat arbenai mana ka lang jong ki ka long ba kimyo tulok pihak kabadi bat karam jongka MECL scam kamdi baka kaba sakut dang menta de baru askatahi de kajinga pher jong kalong naki MD ki ba rim syaki MD ki ba menta di ki MD ki ba rim kalau dong for instance ka pot jong CMD chairman kom managing director jong dikla pihak itu por naga liang jong i ka baning kong disiap ka long ba ila sim top priority naga benta ka salary jong staff di ka loan long side by side hadin bana ka liang jong i ka long den siu ya ka tulop saki staff baro dan naga liang jong i pada ka long siu ka long siaga saya ka loan kalon ka basa ti Henry ka ba kalong ka basmusi kalong ha kabadi bat the president CMD menta la sim kalong ba kalon ka di top priority ba at least we have to clear, we have to pay, we cannot keep in abeyance kata kalong korkom perkar ka juko Henry kalau dong ba boros ka tahi KMD ba hangtai nakaliang nga joki hi top priority ka dikatulok rokamot ka loan ka long side by side hadin bala depsiw ya ka tulok deka pisa ka basa ka batam nakaliang nga joki kisiw ka loan kisiw ka long ya ki contractors kisiw ya ki suppliers kisiw ya parok ki liability ki badeban siyo di kam kawin nga ban nga schooling mo ka long hakin ni statement ka maan nakaliang nga jong CMD ong bag revenue ka ba nakaliang jong hadin mo simti nakaliang ukum CMD batamay ka revenue ba collected mo ko long by 65 crore to 70 crore di klas ko ngo kolong ba kadon ka jinapher ha ka ba di ba ka revenue collection aga por jong kong dikhala nakaliang i collect hado kalong 79 crore to 80 crore jong ko dai crore ha crore kalau ha ka por jong i momenta pada kalong ba ka di kayo ka revenue collection ka pois na rusan no nyo po kata ka kumo jung statement ma ay na lang CMD de kata ka wi ka long nga sulong mo balay ba hyang bi kam tam ka ba sulong ngo yung jing hyar jong ka revenue de ka babat ha ka por jung kong dikla kam tam ka wala bodong ka de time of difficult time ada panju COVID-19 jong ka pandemic jong lockdown nyo benai mensua nakaliang jung i ka long ba wala ka por jong ka lockdown jong COVID-19 dan ka revenue ka nang wan do prapo nyo pundai crore prapo crore menta pada ka hyar siya ka
akhir sian rupusan tu nyo pokro kata dengan wei itu kabenda kabenda kalian jong yu kabenda kalian jong CMD ong ba ngidon kam lakum no kolong sian lai pendru krur si benai ban siu pulop lai pendru krur dan kam si bram siu pulop dong ngitip bagi staff jong ka MSL kidon lajar tam 2000 plus nagaling staff ko tari hangtay pat ki casual ki dikta paro including 2000 plus di kasari jong ki kasari di jong ki kat jong present CMD ong ngidon kam lai pendru krur ndai ke bang adin ngejing persiang ban fanot bah mengagal hakapor ke ban nakal yang ngejong ini kasari kisiu do arpus sau kro do absan kro payment nakal yang ngejong i kasar do kasari siu do absau kro do absan di ke basungulin ngo belang mentah kalong balik ke kiani ke kiu do habi kro immediately mentah di kata kalong actual kumbakalong persuan nakal yang ngejong i kalong ba in i mentah ini ke kam nang tehu kalong baka seri dan siru absau kru ndai mata seri ka mata ka jom dia kalong syaka kalau ka jom ya kan dia seri kalong syaka la pun krur di overall hi ka bangka overall ka banga ngai ka pausai kalong ban nakaliang jong di CMD mata nakaliang ju kamdon ka ta committed kalong serious kalong responsible ndak benda kalau jaka corporation hi berok away di nakana juga hi ngala persyang hi benile ngwak pa ka bedi ban bagani ka problem jong ka MCL as a whole piga MCL ko mala ka di corporation tanda kali yang juki ka lomba ki hab ya ka ban tristam ban situlop daldi la dia you have to earn his own revenue nang tu beda pakita kan siu tulop in case of a shortfall here and there kabenda basa kalong kabenda jong sarkar kalong bahkan step in banyak problem dalam ka shortfall indrai ko kalong mata namar ba ngai baga ka corporation ka feel management ka feel atau dorong sedong hi kalong la humility benar sarkar do shu aga bedai bat ka bedai bat kiniki bat ka jingmi jong kiniki lagi ki power supply na po jong nang di state generation di bami na state ako di stu hi kalong bandana kaliang jong corporation ka tristam na kaliang jong jala jingi hi kampan ban thiet power na sabar pikum lo matahi kalong ba i kumto ba na kapor na kaliang jong ka corporation ka haban thiet ilong ka power from outside de kalong ibis ngosi ande kalong hangni ro kapan pau kalong ba kamdon kata ka seriousness de baro hi ka syong mata long clear do CMD de ka jingkat pa na kali jong ay kalong ba long little bit active and responsible for the job that is holding a CMD. That is for the interest of the corporation as a whole. Di haka juga por na kali jong ang makar patro kalong na kali jong power minister ba un persyang sitom kalong bertau kelakilti hak bede kalong bar katulop jong kini staff jong kami sial ni kwa ba ki nakalian jong kalpar yung minister bon persyang dilati kuno bersiun no yung tulop jong ki MCL mendetang ni abanay pani kuno make sure kalong ba nakalian jong ki staff gidon kaman yo yung tulop kalong adi anu deman kinong tre jong MCL ki deman yo di kemajukan na kapor ka benta jong ka sarkar kalong hapan pentikna bagi komen seban ki deman yo tulop lada yo lada do tulop gi comment 7 kamot ka kalabo ka adon ka big problem kalong ya ka jelahi brokawai kamtam mentah ka beri kan covid-19 kan ka pandemic di beri kimton show ka jingyo yang tai lada sork lagi comment span kimyo tulop dia kamot ka big problem ya ka jelahi brokawai ka jingtung ki senior officer kong ki head ko department. Now we're talking about MCL. Kung makalong hong tahi pinisong ito, di present IS di junior, but the main important depend upon the capacity of the person and caliber. Pi hang ni, dapat hang ni hang di ong ka pikir sepangkat na mata kalong ba barang jingtung ki junior officer. Imla ngali juki kalau bateri kam nanti bateri kam nanti kalau ban
บัดเป็นกิวอะไรอย่างกับ corporation เดี๋ยวครั้งนี้ครับส่วนทั่วก็ลองประคัดมาช่วยกันครับเพราะเราก็differentiate in the sense kemudian kalau kita menang kalau kita menang kalau Kapor jengkong Nicola she was only the MCS officer what we have seen how she performed so ang ni the main important kalau I could see that he is committed for the job that he's holding the hang ni kalau kita it seems differentiate kerana either only a junior MCS officer he can run a corporation when we're talking about run corporation main important about the management, the salary of the MCL. Maka porjing ini orang bagi porjing ini kalau wadlah junior officer, we talking about the junior officer. Management do is ada hal ni yang time. Mau complain here and there complain kedon. Dan nak lagi idang lah bersih tu lop. Kerana dia is running well. Uni mentau IS officer, kamu nak lagi juga IS officer Windows dan IS officer. Kalau nak lagi juga pada kami it seems that he is not responsible. The main important the officers, those officers holding the share, main important it depend in his or her capacity. If we committed, I didn't see that if there's a junior or senior, it depends with the capacity of person who hold, understand the post that she's holding. Along by everything it depend with the head of the corporation. Head of corporation as of today is a CMD, Chairman Converging Director. Jadi kalau orang it seems that it's not responsible. It's not responsible kamu the whole corporation, the management. Dia kalau kerpa diu bolong, dia bit active and responsible. Dia ban people semua tu kamu bolong mentang, dan kamu hang tai kalau yang kibri bolong committed. Bolong committed kiban bat nama takat corporation for interest of the staff, for interest of the mata jongki consumer jong jelahi berapa baik. Kapor jong lock mata kapor lockdown jong benai lockdown ki staff jong ka MCL ki tu lock halag lockdown kum tu nyau benai lockdown ki tu lock tu don jing slam hani tai de tu lock ki yo ndek basko lingo kalong babali mata pada haba lock economic activity have start PBB ki kam kelas start functioning te bali pada mata pada abaga again that normal has come back te kembali nak ke daw pada mai lagi cuki kalong ba baki du tu lock kata ka digawe so akan dak mau ha Kapor badang sedang di COVID-19 ikan mau by government 7 kalong wa study jong government 7 kalong kadang ke defamation of sali jong government 7 dan ikan mau ha ka Kapor nakalang MCK staff MCL kim don ke defamation of sali yo ba ke on time kata ka dong ka big question ka bang long school ngo ya ka management ka menta kalong ba bagi staff ya kedua cingi ka bade pakat tulok coki